Lo tato te mitu sa Samoa fi fa ilo to le umor matu so te inga ma le fionga le pulisili o le tato wa ma live lele ia manga luenga tau ma live lele ia I fio inga fo I ia ma ya tunu I fafo nga I tonu so tato tunu fioga ya Tumanuvao Evile Falefatu I lungo le tato proclame ia fio mai matala mai o ao lungo le sum ma lo afua ila o maua ta lo falava lo fionga I le pulisili. Ya, total maleava mane minga hotele ni tu la fiafi fa fero ia tua I la fionga ia pola fitringa Asiata ia loai malaya ia le ngata fo ile la fionga ia le ataua ia fa tai mo lava no fo wa no wa tatote fa so ai ma tal no le ni tu la fiafi alo le soi fo ma mare lange ma fi fo le loto fa tai wa fa no mai so lao ai lo la fo ile tu la ko tato tu mo o danga lo pis ya fa tai mo mai se a fa no mo le ro tai mi ya se fa ye se tato tala ya me se fo ona I mata opu fi to tonu le tato tu mo o danga bla vale le ma so tato tu a mata ba ye li va ngole fiafi o mai Samoa me se fo ya ole malai vale le mo fo inga le tai mi ya Ora temi nei o te lorte lau a inga o lo fa uma le inga o parolo pea. Ia, ai le ngata fui lea, ia o lo langi le lei. Mana ia fwere susuru le lai le nei, ia sui fale o lo nei. Ia le ngata I lea, ia le lava ni mea o tutupu. Fa pole ina I le atunu o lo le lei mea uma I le puipuinga ma le wai mai fui al tatou tamau le langi. Ia I me fai o tato tunu I le aso ma le aso o lo le me uma Asiata ma le ato sa ia faftai le tua o lo solo ngal le me uma o le atato wo ile tato fafsili le to fa so fatalo fa te wa o solo ofisili a o ke lo ke va kunga ke le ai wo fifia vo felo ya Tumanuvao na to ofisili me Tumanuvao ya po fa ngala vo le lotu vo le plaso to fingo lo ye ni temi ya o fa tu le va tu pe le va no wala ngo o le sunga ya Tumanuvao por ofisili o fio o sunga fo to morunga ya maro ngai kusaka kofi ole atato wo nei vai ngai fia manino ma fa malama ia lau fionga pursidi ia fa utanga malie ole ato ya fia inisio of afsidi inisio mata upoto na ai ona ole fato ama wo se avanoa ole nganga lea wo manatu ia ole a avatu ina fa afsidi mole fa manino lo tele ole mata upula sa ile mata upu na nginga mai Samoa I le tulanga o le pueina le tangata o le ata o le si inga ngase ale fionga le lipan mia ia ngasauro I lunga le aka upu makala maritele ana lau manuia ele lopo o se spai al pulo le malaiva lele ia po le pule fo yo le malaiva lele ale le ia lo ofisiri sa watu e te sila fia oina pueina le ata lea ai fa mata o sesi fo yo le to ofisa po sesi fa inga wenga sesi o lau fa nau ta tu nau na lau tele sesi o lau fa nau fa inga wenga en fa na fa manino vanga le After Asiata ya fia fa so ma fa manino fo ele ngata fo le wale no fo mala malama le atunu ya ele to malai ele ni mai taimi le masau o le technology o tofu tangata ia ma le telefoni fia vea e me fa pena ua uma na faile su ngal pule ngom lai va le tu ma fa monia yo se tasia o la fa na ua na puea ele tamali le ata ia ma faile story pi o le ata la le na share ye tangata ia wa uma foi lá na fa malama ma tu fa manatu show watalile ona le VIP po no fonga le na tu va to ile fionga le palemia o ta o ile lo security restricted area no knowing e ai ona tu la fonga ta ona fa malu ma comply tanga ta o mai to no VIP ia pita ia wa ngalo le atali
ia ma le mea le i tatou o le mo le whapea e mawhai no whapea tua fia mata mo fui se ua talim whapea breaking news o na ia mua a ve i lunga le ati ia e leilo e ia i pakatua o mea whapea e wa umala na whaile se o suenga ma admiti le atali lea ia ma ave i foi le disciplinary actions ane officer ia ma toi pou e foi lona sa i le lumanai ia ua nei toi tupu mea whapea ma le nganga whaloana ma lo whaftai tele hawa i le tāua i o le whafsiti ai whaftai fo i lau fionga le whaurulunga o le mawhai o na tautino moni o le valala o lau whafsili e toi e watuan wa le ua pia tangia me ua mai ari su enga ua tautino ua sese maybe ua too excited manga o iarkanga kai breakinga le news le mua ele o iai se tau whaaporokiki le i tu o le vaenga a wai rua tu i tu o le tupe ele i le suenga ele o tau iai se langona whapea ia o le a expose o le ua mai il palmia le anga o upuia matala le ua nginga matulanga whapena se mai se fina ngalo lau fionga le pulisiti Malia le manatua siata ia o umona fai umasu suenga ma me uma whapea ia mo le sila fiofo o si o watalilia ia o si tasi o empreino whapea tu o whena le palmia o le mea ua too excited matanga o ifa pe o na ia ua mua post le story ai o se vaenga whaporokitino he's a good person he's a good son ai o lona mai venga ua ngalu e eitu la funo i lima teita i nei nga nuenga le mlai valili e se ilunga e authorize pungo siata ma se tu ilunga siata tu am fayo na fai ai o a onga me te levo le sona wa o ina me sio nei atali ilona nga ilunga fa tanga ta fai nga nuenga le mlai valili sa dua ile le mena tu melenga falon ma lo fa yo lo manino le fa foka maua le tu fa ma lo fo ta tau te talia uma vaenga e genuine mistakes o pu ngari i ga sa wa ya me ta fa pena se me le ofu foi na too excited au ma wailo wa no nei so fa city o te fia fea ta to siaki fo ia sa fa ia malai valele ta to point of entry fo ilele siaki ai ele officer ia po lau au fainga luenga le security ta vale o atu tonu mo mai fafo na o ai tu ainga siaki fo ilele na fisiringi ai pe ia se malo si anga fa le tu la fono e fatanga yo na fatau ina lau au fainga luenga ai pe ai se a foi e mfayo na mai se family no ngol vanga le family mole la tai se ata mo fa sil pe o le tau le na o le tatu fa taltalonga le nei fiafi se fa manino uma vala ia o le no fasila fia le malo le atu le ngato samone i o tatu ainga foi mapaanga mai atu mamau ai le fia se nga yo inga fa pea e mo o ta pase liko opinion na la uroia la uliko team e se malo si anga i lalo tula fongo pulenga malai valele e mawhai na exercise authority e implement ai security measures sia una sila fia la wa fionga ma le fionga fa le atau e todo ava ia so o tu upe fia le ka pakar malai valele fa nga ile la malo si se tulo ai le mo e le tangata na fa paina le fana si tulo ma fa le fana ila lo tu la fono pulenga malai valele as a general manager I have the authority to exercise and add added security measures to safeguard the public. Ila lo tu la fona ia te au le malo sianga. E tu fa popo ni security measures. Ina ia maru puipuia le atunu. O le ala tonu lava le na fa ile meta o le land site screening. O le fa mo moenga. Ina ia maru puipuia le atunu. Awa fuile le ima wora tangata le na fa ve ia la umalosi. Itu tomo ka pakana mala vale le wotolu ia vai so in approaching a take pulengo mala vale we took the proactive approach on wing on from talang awa no for I topo mai se pe fe i se mamaru la tudu o ye pa o ile ulu la
e pa ia Tumanuvao man pulenga mla vale ia matele ita lo fapia ola ia e vai vai pulo mla vale so we took the proactive approach exercise ele manu si anga le ilalo lo tu la fon ole mela ele mala le tu vai e fo le vai la tu ai o le pulenga mla vale le mala tu vai se silia le pui ana ilo tonga fitia ele se ngol siaki le no fatunuina e la staff ma siaki le ole siaki la iseni e vai le la iseni po ai o ngari ta vale ya po ese la iseni po fe malanga fa pena la pese it is a set of questions you have to ask the driver po fe malanga ai o yeini upenga malosi po sanga ese po sela malosi tono ta vale al venga volando screen ya si atamali atao e lo ta vale sa fail random every fifth car masiaki ona o le mea ta wa mata na ia fa mala mai le atunu le mafu anga na fa yai e pe ona out lenga na ona o le vai temile nei atatu ai malai va le lifafu o le terrorist attack wa faile land site o le winga from talanga land site le mele le car park le mele le check in area those are land site areas wa se atu e faia se oso fa inga ito ton o le air site e por mele ye pakai vale wa tele carry out i oso fa inga i fa for le land site so o le mafa fa lenga ma une no we have to take a proactive approach awani tupu se PFR pos para velavi tono samu melangang falwan malo fa jai Tumanuvao au jai ai lai mata upule na wale manino sa matua a mia level fautuanga aleluia le liko team sa manino fo yai matanga ruengo leo vanga lea na yesi to feutanga ina ma se fiso inga ia lato aware o le wa yai le operations wala ngai sao so se me fo le va ai tangata e mua fa yai mangaku malangonga ai muli realize o se me le lei mo sao ngale mu ai sa mo se fiso inga man matanga ruengo leo mta pulea pa fatai ila lo ai tu la fongo vale civili tasiva i valo vai na fitu valo. Well, aviation security is a joint responsibility between the Samoa Airport Authority and the Ministry of Police. And if I talk wina la le matu na alwenga le, sa matu tusia ile komisina malipulenga fo. Ia e winga ile aso ma le taimi o le amata ile matu nga alwenga le. E fa pe fina ave foi le echi le matu tusi. Sa matu fono voila ina wa mata e mai atu ngalunga ai pita sa mafai lava no puipuia o malipulenga ona oro ilalo le tula fono o le mevia fa mafa sa matu longoina ele ngata ia mat awareness program ai o le tusi fo sa mo muli ia ile ofisa mo le lato awareness malo fa tai ale va tuale ata wela ofisiri ke lola bo leva na fia va tse pomo le ata wo na no to fia a fea le vai ngai le ata le sa poina fa tai yo le wa esa no no winga o lunga le posta le uso le po o tanga lauta ma fai ngal wenga le len obtain mai le observer fa fe no le observer na la to mo ia le vai nga le matulanga fa mo le vile wa pe o la to le na au mai lunga fa fe no le observer. Yeah, ote makaulia faisa story okay le malamala tele but I know in my finger share tangata pe fa pe access le public law account e pe o I le na mafuana mai le newspaper le ata le mlenga fa malo fa tai le to malo Tumanuvao o ofisili ole o meia fa sa inga e sa mo malai valele okay lo por ale sa o male mi ko le fam kala nga o kele lava kala o me e sa o male vale le menge o la fara pa sa inga o la ofisili fo la wa ile VIP check out le fo nga fia le fo kala male miska ko pe ska se vai kai o la le process o e kanga nga o VIP fa fenga siakia wa le mo wa ko isi kaka e liki mai e sa mai fora pa sa ingola o valele o kaka fenga luenga I valele
o le ale kako puipuinga o drugs mai ala kongi le sao whaingofianga mai fafu. Paftai le ato o Samoa le whawhisili. I tonu ai o le operations na Malai Valele. O le aviation security ai i lalo le pulenga o Malai Valele e deal with outbound passengers. O tangata i e deal for the inbound passengers e la VI, le customs, immigration, ma le quarantine. O le probably the end of last year, Samoa i la staff le whawhine saina se tulo I forgot the nationality of whawhine pe Thailand ia. O whawhine lea na muli alu atu e board le vaarwhiti a weis. Ai mawailo ai aviation security I whaleolo ia le amphetamine. O le winga o le whamtala o mātoura e tio for the outbound passengers. Lea whatetainga e alu nei New Zealand e Okilani e umalona whaila check-in, then you go through the security screening immigration. O le aviation security officers la o la o le pulenga o mlavalele. O mātou e tio mal outbound. O le inbound. Le ke la kulomo mo e kauli immigration, e la le custom and quarantine. Mo le sila fia, I tutono o whaleo. Ua ia tātou x-ray scanners. O mawhine ona o ina le tātou staff. I ko inga image o item kai kasi. Ua tele a ia whalauwhasaina ua maua e le custom and quarantine. Ia ma leo fo. Ono le fisosoani ia masinia. In terms of VIP, e le mawhai ona alu sisi lungo le valele. E le go through the screening. Everyone has to go through screening. Se Ivanga Nai, the head of state, and the prime minister. Those are the only two exemptions Elema Fai will go through screening. But everyone has to go through screening. No one is exempted from screening. Everyone has to go through screening. Malo lava le mole famar mainga. Ok, fifth sitting year le kaungua ko vale le luli le nga ba ko la fa pisingisi. O la so kanga ko mal malo ba nge ki au ku Samoa ele lo ele ko upo la melinga wa ku o inga ku ai ya la le e ko mo mo ya fam kala nga ba ku wo es. Paftaile atua. So se private jet I fears malanga mai Samoa. E send medlako application in Ministry of Works. Or lako application. It's out my the purpose of their flight. Ya makangaka fu ilei lungo le va ape fia. O le Ministry of Works la faia le process. Afa pera fa na uma requirements ole tato tula fonu. On a issue rola here the Ministry of Works on make o le landing approval. Se longa la issue le landing approval. For to no mai a umar pulengo mlai va le landing approval. Ele la vea le pulengo mlai va le process. Preparing o le landing approval. No. O ma tofa to accessa ina wa una pasia matalia ina le Ministry of Works le landing approval le. O le facility. O le hanme mai le landing approval ya umar au fenga luego. Awa foi o haule la alene le valele o I ta umai the estimated time of arrival ma the estimated time of departure ani ngata fuilia in information e maua e la u ATS por air traffic services a faleolo ele ta u meni ngo le processing ale ta u mai le number le processing pe fa ta inga pe to lima le processing la vea I marca peteni ai o ingoa la le pasese o le mtafa yo ine na le immigration ia mara ground handler po le vaenga le faia le va longo winga ele la vea ia o mara pulengo malai va le process le tapena ina o le landing approval no fatoa o maua le landing approval na ua issue mai le Ministry of Works talwai
ua meet uma requirement o le talosaga. Malo e se mangai o lau whamamanga mai o mangingo fo o le kako ua tawa fo lelele se akira ako valele lan maro se kako tawa lea o mauangi valele o sot kula fongo le kako space aya mar kako ngaruenga so whakasi mkukuila Ma na yo le fesili a kalo le atawa se ka pika ka nga ia traffic controller ia so la haula titi. Le ato ma na ia te le la fesili. Mo si la fia le mamalu le atu nu Samoa nei ma tu nu ifafu. O America Samoa le se tawa. O le fa atu tonu atu ifaleolo ma alele se e America Samoa. O le taimile nei. O lo mata itu e New Zealand me ka o le upper airspace. So se va alele ala e pasi lungo ka ko upper airspace. Ia, o ko lete New Zealand le tato tupe. A o le ka ko lower airspace. E le ko le ki ape o le awa e tato. O le fesili. O le ale mea o ko lete e New Zealand le upper airspace. Mua. We don't have the equipment. E control ai le upper airspace. Ona lua. Ia. O le ua maua le tātou wa tele kako controller suanga vafo. Ai pau na o le mea o le tā pena koe Tumanuvao man pulenga mlai vaalele. O le whaatau le equipment. Ina ia mawhai ona look after. Ia ma collecta e kako le revenue. Ia ma te tuai vaalele o lo whaunga ina le tātou upper airspace. A o le taimine, o le tātou lower airspace. Ia. O le fe so ni tele le pakete le tātou malo. Whapena foi le tātou upper airspace manangang whalona. Tumanuvao, ina o te lole isi fefsilia a sunga Godfather. Ai ina ni mamau ese mare vaalele lea. O toi fia mana au te toi fia fea tu ngai faisina u fafsili o te lola le o manino. O suafa o ila tau no mai vaalele le u fa manino la vol me petino le immigration mai la tau. Ai tau si le fia la u fionga le alfa moenga. A fapela ua le sila fia la ua fionga ingoa. Ai o te iloa tau na sila fia la ua fionga le lipule se faa moenga ua le nai marangiva. Ia wa le wingo la ufa batalanga. O le ngā lue fatasi a me tau CEO whaurulunga me tanga ruenga wa te iloa ia le me tau o communication se alu te tonu. La se faa moenga ngā le nai le va ala lea. Pefa pe utatou le iloa le tunu utanga teia no mai le va. Faa mole mole. Aftai mo fa visiti. O le vale. O le va tangata hama o tangata foi e fia surf. Tangata fa se. E fia dai matou mai se vai wa e pie ngalu maulu ngala matou nu inga usabai. E fia lai fa se. O i o le mata fa yule tangata. O tangata e o mai fa se. Sano no fora le certain. Ai fa se tu ai na maua lea vanua matala noa ima pu ele matou wata na la o maisi vai ngai o. Ia ma matou tala noa ai matau mai. Ia o meu lau papa whaase se tu lo. No mai malatou e o le latou break. Me na o mumui Hawaii. Ia o le lava fui vai Hawaii. Ia le ala no mai ai explore mai Samoa. No mai ai le vai aso e lua vai aso no mai ai. Ia ma waile ava no explore foi le beauty o le tātou watunu. Ai o tangata whaasei. E leo ni tangata vui wha soritu la fono mele ngang whanolo asiata mele atau. Pai le mana ia. Whawhitai telea e la ufionga le CEO. A wala lena ma wala le ava. No mana o tangata whaasei o vaenga o te whiwhisili ai mua. Ni pala langi po ngi sainga. Ia la ngor mātou ti ute o na mātou su atu. Ni asia po ni papalangi lua. Atau no la va le fa bene wala ngole le mali nga me fatanga e ma wain ka kukupi e ma wase ku per ka ko mala va le tu marta to tu fa mon mole se o le mo onga na o le puli o le mala va le sia tamo le atau yes se private jets every day for lo ma overnight ai sia te le tu per puli ngom la va le mo o foi o le parking fees e faile ma mafo le va. Afa pela e fitu aso pe luova yeso.
te le fui sina se le ni o la sosoani le pakete le pulenga o tangata le pakete le pulenga mla vale le mursi la fia o increase le private church i Samoa i le lua pasene taru no tu lai mai o se pule o le pulenga mla vale le no winga e tau mai wa ia le fia o tangata maua e asi ma faia lato malo longa o tatu fale tali malo ia masi le mana ia ma le matango fie o le tatu watu a lua pasene le increase e tau mai o loa nga i lunga le fala wiloina o Samoa o le pulenga mla vale le aia so se taimia line se vale se ese lo tamimita ai se o mo foi sina se le ni so soani liba vai ia malenga whanau lono winga la wo fionga i Purisiti o tatou va lele la ia na tau nuu le teimi foi lele na malanga tuai tatou va foi mai saina le proklame le sa amater malo le na tau nuu tuai tatou va foi ere na lo tu taufi tatia ia la le purpose ai lono winga o se vaenga le dei mo la wo fionga male va lele le to ai tau nuu wa ele ngata o private va lele to va lele mafa mo le landing fee mo tu la fa pena no fitale nga Asiata pia no ta o le tu wa sola sa o mana o fa wa mana mai sai na isia le ngata o le tipata tax e o le landing fee ma le parking fees o te mana tu ale mata no anga male mansi o le airport of Tupai you know Tupai is a wealthy country ave mele tala le tamaloa ia te au se tasi o fono na mai whelo iai. Whapea nga ia ua kele kupe a Tupai. Anga leo wakua wa lele mai sainga. E leilo ai, lea ia kele a kupe a sainga. Lona winga. O se whaamanianga o se malai wa lele. Le lana yo wa lele all the way from the mainland China. O ia foila, e te ilo ai. Ua mwhaiona keita e whariolo, so se toina wa lele. So to ina mamafa o se o fa mo ngala e pula mo la valele mo ni fata va e tau tala fo ya mar fai tete te mana o e to mai ata to flights ya mai saina ele ngata ya nga mo economy ai o le maua yo ava noa e sao la ata to local product tangata mai mo mai o fa mo ngala na pe no fa so se time ya se va le foi I fale o se o au le tangata mi mita le ia e se mo mau foi sina fa silinga o tupe mau al pule ngom la vale a wa no fo fuanga al mau malanga nga fa no Asiata malo Tumanuvao o la sirio anga o kauma kai kupesi kai la sa kala I landing fees. E fees ka ko me mo landing fees o parking fees. O ke lengo le kele yo vale le o upper space le ka ke le lo le ko le ke ngusida kupe e fia ngai ka ko kupe wa le ke ba ko mo e fu forma mafa a ke lengo va nge ya average ko nga fere fiku ko fiku mo le fiku lengo ba mafa uma nge va e fia sin ka ko se lengi ka usanga mo mo nge me le upper space o lower space mo le parking mo le landing. Ok, ya, o le tatou apa space ale maua mai ai ni usila. O le ua si tia nei le lua le 3 miliona. Maua mai ni usila. O le tupe lea mo sila fia e lua avion. E le sau ia tia o le pulenga mo le valele. E aru sao ale mafu. E aru sao ale mafu le tupe lea soani mo le tatou wa paketi. Ai o landing fees ma parking fees I lalo ai o calculation o whaingo landing fees e lua 5 tala pe afa pe 5 tan below 50 tan o le valele ia e lua 5 tala afa pe 50 tan upwards ia e lua 50 tala mo sila fia o male sfulu mo tupu tau sanga ile to e whaia se review o tatou landing fees ma parking fees I'm a fine over a we are the cheapest in the region compared to Fiji and other neighboring countries. No, winga. It's about time for you to review what are landing fees and parking fees.
ona ua tele na review isi atu ya le fai se tato review malenga whanaro le atawa malo whaaftai lau fionga le whaululunga la atau mai le tūlanga le tele la vaina expose mai e le to tele ma tuua ia ai lau au whai ngā luenga i le leilo loa o mea i le malavalele leilo loa ato o i ato tupe ta lighting i pusa ia onisi o mea whapena waleanga ato pa ue o baiwa mātalatala se mai ngā se whaamangingonga e iai ni whaamao ni anga o nei mea lau fionga i purisiti Whawhetai Asiata mo le whawhisili e le taimele nei tonu o le main terminal i Falefatu ua uma ona whaatutu aia tātou CCTV or cameras for ia. The main purpose of installing the CCTV to act as an added layer of security. O le whaamoemoenga, e na ia malu puipuia tangata whē malangai. Ia le ngata fui leo tangata whaipisinisi. O le ae alu nei e te malanga mo le sile fia. E te expectinga le mea tau o le enhanced passenger experience. Ie latu le malai vai le lei uma service la iei whate te inga. Ai alo atu i au ki lani tau na lei le elevator o le escalator o le screen mea whapena. Ai lenga tai lea, ia le lei uma whale ui ma mea whapena. Aisa, o ie meisha ai le service le malai vai lele. O le mea o tau e lau whapsili a Asiata. O le tele i o tua inga whapena isi au staff. O ka se tele. E le ngata fo i lau le tele. Ia o upu lafo i lau au whainga anuenga. Se whate tenga. E ia ili si a inga se i tulo. No mai fafo, langa mai fafo. Aila na vai atu ia ila u lau cleaner. O lai tau lou lea, le ato le ainga i tutonu o le tavale. Aru atu lo le cleaner, so soane i si i le ato ma oro le ainga. The next day, sau le tala ma le imeri, whaamoni mori, ua ave lau tangata whainga luenga le cleaner le mato ato. Ia matao mai ma describe me le cleaner, ia sa whaile si o suenga. Viu lo le foot camera te lo le mea sili yo na whanua noa e le ipikia le ainga le lato ato mai tutonu o le pelt fui le ta milo ai ua piki si ato la popua ai ngalo e te mai ato le ai lau tutonu o te mai ato le o le iei uma whamani yang o le malanga ia le ua tua ia si au tangata whainga ben o le mea sili na matawa o iei camera si whaleolu e mawhai ona sulu ia iau nei mana au whainga anuenga ono le tele o le tua ina se ia o le vai aso fui lea na umatu nei sa whai fui se suenga o se pase se malanga atu i Nifsila ia mawhai e se tala sa mauala na atu tupu e tutunu o le ato ale security ia atau nuu mai whaamatalanga whapea te au o le tamā o le au whainga anuenga me momua e la ngona lo mata mula lona nua o leita aisea e le o mea o le whaamalusia ma wa uina na whainga anuenga a peta i sa whaia le investigation sa u whatunuina la u quality assurance team please investigate this incident ia e te lua of talenga Asiata le whapena fuila fionga le ato o le sa so le na i tutonu o le ato le to lua o si uso le lana wallet e le tutonu o le wallet e si au tangata whainga anuenga e peila o le wing o le whamtalang o le au ngā lea o le installation CCTV tutonu o le malai malele e le ngata it is an added layer of security but e puipuia mai fuila o staff mai le tele o tua inga malo whaaftai o le tele lava o whaasea ia e fitoi tonu wa i le au nanga tulou au nanga lau tele ia e leise se mātou teo ia ima mātou whaaleo iai ia o le ua maua tonu wa lau fionga i le li purisili o le leila o nei vaenga
o lea iai CCTV ma cameras ma tulaga uma lava foʻi ia e faafetai foʻi la ua utei loa o tuatua nei mea uma ia e lē tatauna faigaluega pe se tasi e mafai ona mauaina tulaga o loo faia ia vaega faapenei ia e maise foʻi le tulaga i le damages o faaleagaina o tulaga o atopa'u ma vaega faapena o le isia o faafesili lau fioga le pulisili a lena saunoa ia le atau e tulaga o seleni maua ma ae e iai ni fisoasoniga e ese mai vaega ia o loo maua e tulaga o le tatou malai vaalele maniala gatupe ese mai e mafai ona maua e le tatou aunaga tau malai vaalele mai nisi o atunuu ia po vaega faapea lau fioga le polisi Aftai Asiata. O le taimi le nei lalo le pulaga o malai vaalele o loo o loo faatupeina le World Bank. It is a crime. It is not alone. O le awhai o lea me whaamea lofa, it's 32.5 million US. Wow. 32.5 million US. O le tupela nei ma le World Bank. O e tele ngā luenga le lei memomo. O le tupele o le ua whaafuwina mai a mori o le malai. A tatu ai nei ai le se vale. E se le au le lei o whaleolo i o na mori. E le ngata fui le. O mea tau o landing system. O system si. E communicate ma le pailate. E fu ai le accuracy o le mea land le vanili. O ma whaira ona whaafuwina nei equipment. Ono le tatu o le fisosoani le World Bank i le pulenga malai vanili. E le ngata ile. E tā ua i le malai vanili. Lona security and safety. I le pa atoa le malai vanili le ia is about 3,500 meters. O le ama whai ona whaafuwina le nei pa atoa. I lalo o le World Bank, i lalo o le poloketi lea. I le fisosoani lea le World Bank, 32.5 million US. Lea whaafuwina ia le pa. The security fence on le malai vanili. No knowing. Yese taimi te ua malanga mai le lumanai. Te ua mai wa yese pa fiberglass mesh. O le a kapa mai fale olo. Uno le fisosoani lea o le malai vanili. Mura sila fia. E se le te leo leo ngā o le World Bank i tono le atina e o pule ngā i o malai vanili. Ai le ngata i leo Samoa atoa. Le ngata i atatu awala. Ia o mea whi ngā luenga fo i tono pulenga malai vanili. O le sila fia o lo ieri fofua ngā pulenga male malo. E toe whaola mai a sau mamaota. O le wingon whamtalanga. E iele whaamui ngā fuile le lumanai a umanga e check in ni Auckland Airport. Ngai la kuleva ai le port fo i lea ia whailo flight whai mai. Auckland to Asad. O le mitile na. Awa o leo wa makanga well developed po. E tatau fo ona well developed sava. We have the best infrastructure in Port. I can tell you that. We have the best infrastructure in the region. I say, pawane ya sau mai New Zealand, sei tulo. Te sau ai koneti sau ale our preach, ke le koe lai dungo tamek. Ele pila o isi ka ko islands ya nearby. Ye ke la ko ke la ai dungo tamek. Au tatu. Wa sa ko le level o operate tatu. Wa sa wa koneti sau ale our preach, e sau e kan u ma me te alwik sau elevator or escalator or take the stairs. Ye mar fa lo lava. Malo faafetai lea taua Malo Tumanuvao magai kere ka ko mai vale ma la ngaruenga and I think we have the best CEO mo Samoa for. Ora si mulia. La so kanga o ma ka fear mo la vale. Ka fear mo la vale la so kanga o ngaruenga o ma le ka ye ka fear mo la vale. Por Samoa, por Inkia, por Senga. Mas já cá com Samoa foi o aquele cá que Samoa para foi aquele em café foi sai café no levar dele. Perfeito. E aí ele fez malanga milita dança. E o te loa ele meteu o profiling e foi ele immigration. Ele term for immigration for levar ele tau inadmissible passenger.
inadmissible pesta o le winga o le tolu o le tangata ele mawhai o na pasia pe nofu i Samoa pe talia fo i Samoa aisea e tele mafuanga e iliko le passport e le eise visa whataita inga i si atunu ia pe e kau whaavalea fo se tulo o hawhoi o isi pepa malanga isi po le tusfola o isi o lau sa wai ele sa fulu toru tau sanga le nei talu no whainga duenga le malawa le ta si roto e wha instance wha pea o tangata ele ima whai o na talia hina le immigration ona ele o a toa pepa malanga e te tau o na urufia e lo tato atu o le mea lai tupu e toe re-screena a toe whaafo ilia toe whaafo ili wa lelele na sa wai aisea ona e lo mitina requirement e mawhai o na malanga mai ai Samoa malo whaavitai Tumanuvao o le fisiria ia o le fia mana malama uoi uma mai si mata ngā ruenga mai si au whai ngā ruenga le leo ni la tutongi talu mai le whenumia inga o whai ngā malo na tauto ni ai le kai au i men malai vālele e le kai fo ia tulong ia e pe whapeu fo o whasea mai lau a fionga le purisiri ngā maua sau kokongi pe ngā maua ni o tau tutongi vaenga ia ai po iei fo i sesi vaenga i sa waingi o kako kokongi lau a fionga Taftai Asiata Tautai whawhisiri o le pulenga i o malai malele e ila lo le me tau o le SOE po le State Owned Enterprise is a public trading body o le winga o le whamtalanga e sua e aua o tupe ia a mau se whaasilinga o na avele le malo o le whateta inga le tausanga taluai i la matanga o le nei tausanga sa mawhaiona mātou fua ina ele 2.4 million o le mātou dividend ono la mato profit 7 million Samoa e tausanga wha le tupe o tuana nei ele alu la sa paketi le malo e su e aua o tupe se i tulo ia a maua le whaasilinga o na ave la EF sosoani te tatou overall budget ai o mato tongi mo mato me uma e approve la board of directors mato me uma ele te mila nei le pasia le paketi le overall budget le malo ia elo ia se polinga ia tia uma finga lwe lo solenga solo le nei ia le mato nga lwe lo mau mato tongi mau mato overtime ia malisi mefu e tau fo ia ona tele le fato tu o puisili me pulen e taita ina ile da finga lwe a mo fa fisili e lo ia se polinga i tongi tanga finga lwe ngolo mlavale lo sanga le mune uma mlanga falon como bao o emisiel le ska ko vale le pe vor manga ya le se vale ia no fa ya to le time fano ke ata wala sa we have the best infrastructure in the island compared to other islands ia ila utala e masanina fai ila pulenga pe fai mato fono we have built the garage but someone else ka le pakila lo tato garage o le wingo lo famtalanga o le tato fa le tavali ai esel tavali le pakai it's a need piano vet we have the best infrastructure but emana mia se tato valili emana mia se tato valili aisia o le tato ave fuale tato ave fuale it's about time what tauna fais tato vale au telo o le mea fule na le wa ai el tato fai nga malo le tu like mai e te tau na ia se tato e ia lo le freeze le tali tonu wa ia au telo e telo tali tonu wa ia siata ma le ia tawa you won't progress in life barely jump out of your comfort zone ele ma fa na progress lo langal ni I know for no fight to turn on comfort zone. In order for you to progress, you need to jump out of your comfort zone. Take the risk. Take the risk. They are a risk taker. Everything we do, they are a risk. But how we manage the risk, it's about time.
tau na fai stato ka lele malenga whanau. Malo whaftai, lau fionga Pursiti. O le fisili a ngai i le vainga a ngai tangata whainga ruenga lau tele le malo. Ai ua mafuana ufa afisili atu so whingalo leanga o lau fionga o le CEO. O le upu ele na tia, ma le tala ina isu esu enga atu i Samoa. O tangata pito sidi a iana whaafenga tā, i le whainga malo o le fast. O tangata o pūlenga ma whaurulunga o mtanga ruenga. Whamarulua tua i le vaenga o le tatou tautai ia e foi e arua tu sao a le tu sao o tatou whaafsiri. O le mātou su enga mana i vaenga mai a i le lafo i tausanga e mbese foi i le taimi o le asui e le whainga malo ma le nei whainga palota. O le upua lea ni maute maua o tangata pito i whainga tā ia te lo foi i le nama le laina o te launga tua iama ma whaasoa tua i te lo taimi. Ai a mai sau whina ngalo. O lea o oi o le CEO na e pale mai i lalo le administration na le fast. As a CEO o le malai vaalele, ai ua level na e tautua i lalo le administrations ale HRPP. Mai le taimi o le soifua maloloina iuta le fale a le tūlanga fo i o auto mai mangava. Ai mese fo i o le malai vaalele. Se e mainga sau whina ngalo i le nei vaenga o le. E mafua i se ana whaafeinga tā ona fo i lele adjust mafaufaunga tu lou ale nauna lautele o outou o whaululunga o matanga luenga ina ia o ngatasi ai se ai pe uma e ape e no noa nga i se vaenga wha upufai o le aso na mafua nga em whaona e whaasoa mai vaenga le whamunmone Paftai Asiata Tautai mana ia tele le fisili le mea mua tatou mafofo ia i le fast food tausanga o tūloi mai le tau pipi e lo se taimi pupu no wing wa mafana le mafutanga tangata whainga ruenga ma le nafo i whainga malo peita i le lua whea ma le lua tasi sa ele suinga sa ele suinga o le mea e mwhaino whapea tuai it takes time to adjust i se suinga folk talu aila wa umar lua whea ma lua tasi le wa umar whainga malo folk e se lo in freno fa peatu ia te urua Asiata ma le ataua ma nei o le matou whiloinga ma le fionga pale mia mlana kapeneta i le ingata i le taimi e le official le latou walauina fa pia fo i le matou whonotanga ina wauma o le mea taua i lo ua taltonunga na wa o le taea we serve the government of the day. Wa o ina fo tato. So stangata e vala wina ele tu. Se whaanga wa aina fo ele tu ma fa malwina ele tu. Ole me fia fa mauti noa. We have to accept the change. Ia tatu talia suinga. Awa isia. Ole anga inga le iluma le tato ngadwe. E mwhaino fa peak. Ese le mana i o le mato fungtanga lea. Ma le fionga pale mia e le tua atu. Sa o mai lona manatu ma lona mana o mwhailoa ai. Nana miti. O le whamuimunga, ia ngā lulu e whatasi, ia puresili taitasi, ma le kape mita ma le whainga malo. Aisia, e manuia e le atu no. E manuia e le atu no. Ai o te ilo le amatanga, sa whainga ta, au wafoi, ua whaasi furuta usanga o ilalo le administration le HRPP, ai ua iei suinga i tono le tatu atu no. O lau whamalo si. Talia suinga and move forward as one. Ia marenga whalalo. Malo, whaaftai tele lava. Whaaftai ilau fionga i le purisili o vai fo iwa. Tele elo tātou e taim wha malulu atu. Ono o le tātou rua i taimi lea malau tatalo. Ele uma i al telo vesili. Ai o fwoi te popole le mamalu lau tele o le atunu. Ia ele whaape fausia uma roma i le aso e tasi o le a uma mea o le a tātou la. Aua tau te popole. E iai le tātou tarusanga o le a whai le fionga de CEO a whaafonga mai le mamaru lau tele o Samoa. E whaatala u lātou tātou porkalamea lau fionga le purisili. Ia maua maini au wavanoa. Maybe weekly. Ona o le anoa i o vaenga. Mai o le tautinonga lea na whai le porkalamea. O tūlanga o le transparent whaamani nongo mea.
ia ma le accountability e uio upu e fai ngā malo a o tautonu a o poututoa e tua ia il fai ngā malo ia o le nei e fiafi ono o le tatou taimi matulaga uma e musu fo e fao ai le uma o le tarasaga lea e te talia lau fionga le pulisili ai mawani o tatou regular time maybe weekly or so e te fio mai ai mawhaalao mai so taimi runga le tatou polokalame whamanole Rafta Asiata ma le atau mo le avanoa e le au mata ai pe mana ia pe afa pe monthly na e o atu ai wa telefoni mea fouta tau te tala noa iai ai o lau whamanatu le atu no e le mato website iai ni au fesili iai ni mea te fia mana mai set up o pulenga mlaiva alele ma services available i faleolo go and visit our website e tāua o le website ala pulenga mlaiva alele update ai te mi uma fua na whatonuina lau IT team. Make sure you update the website daily. Ina I mawhaina reflect each ring o le mata wa ona. Ia o ni mea fawhoi. Ina I mawhaina o bea ele atu no. E o le winga o le whamtalanga. Ina I o mai a tātou tangata. Wala tō I loa. O services ia le available I whaleolo. O le taimile le matala I le whaleainga. O le taimile le matala I le whaleoloa. O le taxi stand o rentals ia mea whapena o tu umalawa I tutonu le website ia mo le sila fia le atu no fia malangai ia le ngata fo I leo mo tātou turisi mo le nganga whaloalo malo whaavitai talia mana ia le na monthly e sau o matua te le lava ia aile ila fo atua le whaenga whai u lau fionga Tumanuvao na misi ali si vaenga o la ofisili atu le tatou valele private pengi sainga po walanga langa na sau no mai na puel to wata peni papalangi fa mole ia so le Asiata teniti penteniti ngapta vai na ola I Amerika teniti palalani no mai fa sei o nga sami o Samoa o lo tau vai atu ai teniti pe yeni o la to pito sa vai si o mato no le ngata foi lea ia o le pea lo vai atu ia o famu moenga ia tele tatu tangata mai mo mai wa morsilfia 80% of all the tourists and the travelers they use aviation as a mode of transport no wing now le 20% ale fa ngata to mil 20% to 25% of the GDP it comes from the tourist industry tourism industry no knowing it's the aviation no knowing ale lei mamalo puipuia mamata mo fia falio it will definitely enhance the experience of a traveler from overseas Asia awalo le gateway no knowing sawi falio le leile wonanga e al watu foi le meale e no foi I faletani malo to tele ala na ai Samoa Asia sa le service I faleo ia malo whaavitai tele o lau fionga o le urua I CEO le ua talia le whaatala unatu o le lava whaatali pe talia mai nisi o CEO awa o le anganga le ataua vātut whaafonga mai ane tunu wa mafuona ma le tapana I minister tu lo le e le o le nganga vale langa o le fatoa o le lo ma le fatoa fo watu minister tu tonu a o le ano fale a door operations o matanga wenga like o CEOs like le nganga foi la le wa manatu wai le tatou tautai ai la tatou wo so I faululunga o matanga wenga ia o le la Italia isi o faululunga o matanga wenga po ise toa ai faafitai le nei fiafi ia le anga o lo suafa foi a tatou talanloa I tanga loa Tumanuvao le maloa e sa tulo na malo matau na tau au yo le mo moli fa malo ma faafitai tele ia I lau fionga le pulisili o le tatou malai valele I Samoa whaafitai fo ua talia le man nau atu masina maua o tatou wavanoa ia se I whaelo mai ia marisi o vaenga au na se le fia le tatou watunu ia o lo whaanga moripo manuia lau tutua o le malai valele o se no fuanga e whaamalu ai ni tūlanga o whaafita uli le aso le upumoni
o le no fuanga e ia ilunga le malanga le maliu le oti tu no walanga o tangata i o atu mo ese mai ele mse so tatou i lopo o atu mani au fa pomu mani tangata fa pena ele tau masina fo se simre fina ngalo le tua a le talo maru puipuia ya o la vea i o le tua le tua I like lau sau noanga le wa e sau noa iai serve the government of the day matalia swinga matatou walu wailoa ia la fotu sau noanga fai tatu tau mavai Ei, o le nganga whaafitai, ma le nganga fia foi, i lo nei whataua, ma lo nei vai, wa amana ia foi, ia wa se whatatanoanga foi. Uro wa nana peinga i ano fumalama le atunu, i paenga umola wa unanga i pule ngomlai mavili. O ne iei se whapureina, ia pe e fuinisi tūlanga, o nisi o mafofonga whapeo le sefe malea, e mwhai anō whapea tu le neitu la fiafia le ataua masiata. The operation is safe and secure at Faleolo International Airport. E le aise whapureina o le waunanga matatou ngā luenga whai. Paua o lea, whaafitai mo le amana ia, whaafitai mo le amano watu ina mai tātou te whaasoa ai. Ia le umana tātou whaasoa. O lau te talo te tātou te mau le langi alo whangia lolo o rua whaiva fai to lua I le aso ma le aso ia wa foi le longo pui ali foi le mamalo le atunu I mea uma lava tau na tātou malama iai ia e wha malulu atu ia e vea ia se palolo iai nau te mai palolo lava ia isi taimi o luma tātou whilo ai ia maua pēr le viinga o le tua ai o le mātou te tala ia maua le soifua maua malangi mai le nai tu o le tātou aini ia wa foi o tua feiva o filima I le aso ma le aso ia o lute vai atu o nai tu to anga I le lotu o ala o fau tuanga sa malu losi le lotu ma fai o to finga ma le atu to na fa manuia ati le o le tu ia te lua ma le ngang falalo kai Tumanuvao ia fa te tele fa manuia ngai le mazosalo tatu fa to fa bri te bi fa sofia fa alo fatu fa se fo ia wa umare tātou whaatatanoanga ma le pulisili o le malai valele. Your thoughts le ataua? Sirap sengi. Mai kere le awara rau ka anga ianga I CEOs. Nanga la ko uri wapsa whawhai o wai. Ke kwa whangai miska. Yes. Wai o whangai miska kwa whisiri CEO. Wai siri ka whisiri sa o arau CEO. O ta uarana, o ta pokalame na. Malo. O isi pokalame, yosa lela o isi pokalame. E o I mingiska wa o kamanga le sa ka o I kausanga nen kia. A tausanga nei. La ta o la langa o kama ia le kele nga saure li poki. Turo. O pe o tele o isi pe whawhainga ka ma whawhiu. Ma na ia la le ta o sa o ilo. Ia. Ina I tūlanga ina ia whailo kongu ama masila mai le atunu ona e wha masino a leo oe Samoa ma le tātou whaatal noa ngai le fia tau tira atunu malolonga fo I mai tātou wōle tātou media watch e le aise se lau pasenge I lumo le tua e le aise a kua ai o le mafuanga mate mai ai le anga o lo lātou ngalulue ai whai mea oe lau oe whato whala inga le lei paule mea ua tali fesiti ai se vaenga le wo mawai la marka ko kau make solo ole o ka karen puele ka ya ta o tangata le na puele ta o le winga o la tala ia fa malulu fa fitai langa le na fiso tai mai nisi o tangata o tula fono ma fa ilo mai o le ngayo inga le sa fa ele usolea o le preach o le privacy. No winga wala vea I lalo le tūlanga wha defamatory. Ona wala topo ina lea kai ngua. O le tali lena sau noa mai ai le wha aululunga o le malai wa lele nā fuai Samoa e ngā laingo le koe vangi vanga lea. Ai mana tua mai. E to be continue leanga o le inga I le fionga le panmia. Ona e ile sau noa ngā le fionga I le polisidi. Ngā i sau ngua wha pea. O le fan. O le fan ia po se tangata e muri tai a tu I se si tu tau teo o le tangata o le fast iyo mana tu ala a fai sa I linga ia tau teo no inga o ilanga Facebook e so uma pe mo ina te share inga por kala men fast
e la wala ko tatou fa pena ia te ula ia tatou walu lang ole usa no ai pulisili a lo winga fa mtalanga moniso ila tau sa tau tu fasili mai ina ia toi tuli ia mta upule a o tau te popole o le lo loma fa tala no nga male fionga li parmia malanga ka ke afia tu langa fa pe ma ai ole a fo iso na fina ngalo e ta oto ai le mta upule ai o le o fa taia ma fa malo mo moli le fionga le pulisili fa fetai wo manino a wo fala o tau fo ia sa tau tusi mai i tu langa fo i ole au nanga tu tono le malai va lele me le loa o ni so va pena au tau te popole e fa au pe le wa mali mai i ole a fa mau fo i tau fina ngalo ai mai se ani so tatu fasili anoa ia ona ma tu fa tele no wai le ko ma fo ma singa fo wala ka mai fo fa le ba ka ko feo inga so kanga ma malanga ko malanga mai